Angithathe lesithuba ngivusele bonke labanelithuba lekubona lo msakazo egameni lenkosi ethu Jesu lapho khona sitawukhuluma ngaphasi esihloko lapho sithi njengenja lekaka ekhaya kuyavakala njengemdlangogo lokaka ekhaya phasa lesihloko lesi sitabe sikhuluma ngebuphuya sitabe sikhuluma ngebuphuya sibuye sibubekise sebufananise nezinto letinyenti kakhulu sibuke nalokuthi buphuya bendani bufike bendeni empilweni yomuntu kuyavakala ngidaba mfisha kakhulu itopic lehlele kakhulu nje enhlitweni yami kulamalanga lawa lokuthi sikhulume ngebuphuya ngoba uNkulunkulu ungiphele sembulo sekuqonda lokuthi uyathi ukuthi into lenkulu lebambe abantu kakhulu emhlabeni buphuya sikhuluma ukuthi labo sisi labateqa umgwaqo labagwadlako because of buphuya kunabo sisi labathakathaka kunabo bhuti labathakathaka kunabo umake labagcolethe inyangeni kubabholofiti nakubathakathi ngenxa yebuphuya labaneni bazama ukufuna lusito lekuphundla lobuphuya now ingako ngidawukhuluma ngaphasa lesihloko lesi sebuphuya because uNkulunkulu ulethele sembulo in actual fact ake sisuke emadgonso sigijime siyencwadzini ye-Ecclesiastes chapter 10 verse 19 uma ufunda lencwadzi lena lebhalwa inkosi Solomon lelisi livi laNkulunkulu emuva naphambili kudindoza liyaphinza ihlakaniphe efana na Solomon umbhalo wale incwadzi ye-Ecclesiastes incwadzi yemshumayeli chapter 10 verse 19 lithi livi laNkulunkulu lidzili lendela ukuthi kube nenjabulo liwayini lendela ukuthi kuthakaswe kodwa imali iyimbendulo yako konke kuyavakala ngamavula amafisha kusho ukuthi nawude imali wena awunadi imbendulo kuyavakala mawungenamali nje ude imbendulo kodwa nawunemali noma kuvela ini unembendulo kuvela kugula unembendulo kuvela tinkinga leti practical leti physical noma tinkinga taluphi ihlobo yingcina unemali unembendulo kuyavakala kodwa tinkinga noma tingaba tincane kangakanani na ungenamali awunambendulo so ngila umagama ke ngifuna sitokhulumela tikwawo ukuthi na unemali unembendulo excuse me ngisho ngathi buphuya ke buthi napfika kumuntu bufike buphuya bu unlock into letinyende buvula iminyango bufike buphuya buvule timbombi letinyende asesicale nje ngekugula buphuya napfika kumuntu bufike bu unlock stress moya we stress moya we depression moya we fatigue bu unlock into letinyende kumuntu now bobi ke be stress ngilobo umuntu lophethwe stress lithi live la uNkulunkulu na ufunza incwadi yetaka lithi ufanana nemuntu lothethe indlala ejubelako leya ekufeni ngoba lobuphuya businapfika la kulomuntu bende lamasotsha emtimba abe buthakathaka avilaphe afana nenenja lengumdlangogo njenganathi lentifuyile nje lamakhaya enu lokukhaza lithe bhaqa bhaqa elangeni nje tilele nje lithe dzala kaqa tilele noma ngabe kungena umuntu la ekhaya ubona tivusa inhloko kancane nje timbuka tithi iphinze ibuyele dzala kaqa ilali ayikhonkosi nekhonkotha kuyavakala noma ikaka ivela ikake khona laba lenjele njaleyo yinja lengumdlangogo ke leyo kuyavakala noma ngabe kungena timbuti mhlambe noma ke tifuyo unengathi unehlahla takho la ekhaya tingene timbongolo timbuti tinkomo tidle inja ibe ikhona ivela ivusa inhloko nje ibuke ithi ibiyele ithi dzala kaqa ilale kube kwangathi ifile yinja lengumdlangogo anjalo ke nemasotsha emtimba emuntu lone stress noma ngaqhamuka hlobo lunwesifo nemikhuhlane ayabuka nje emasotsha emtimba angendulo that is why umuntu one stress ungenwa tifo kalula dinyeni tifo stress stress unlock tifo letinyeni why because lamasotsha la ngona agadzile lekungona agadzele tifo kumele alwe nale tifo sekabuthakathaka yavilapha avela sidzala kaqa njengenja lengumdlangogo inja lekaka ekhaya kuyavakala bubi ke lo bendiwa ipoverty ke lo bendiwa ipoverty ingako ngikhulumisa lesihloko lesi sebuphuya
Nginaloko ukuthi-ke kunemagama lakhulunywa nguJesu ke lapho uthi Jesu ungathathi ematshe akho laligugu uwalahlele etihontshini uwalahlele etihontshini athi ungathathi into etingcwele utinike etinja kuyavakala. So buphuya-ke buyahambisana necharacter yakho. Uma wena ungasuye muntu longcwele embi kwaNkulunkulu ufana nenja nengulube, imali itakuzonda bese uba luphuya kuyavakala. Losho ukuthi step number 1 sekuthi welaphe buphuya ukuthi wena ube nebudlelwane nasimakaze ube ngcwele kuyavakala, ngoba kusho uNkulunkulu uthi ungalahleli ematsheni akho laligugu etihontshini, ngoba tihontshi tawagxova. Uma uthatha imali yakho unika umuntu loyihontshi, loyihontshi ngumuntu ongakhethi, ngumuntu longena simundo, noma ngawugeziwe yena kanandzaba nje nekungqola uyabhuquda nje utawubhuquda nale mali. That is why labanye basebenza kahle, uhola namuhla kusasa imali uyicedzile so ibhuqutile yonke imali netidzandzane emathaveni so idlile uyicedzile ushayekile, yihontshi ke leyo. So buphuya-ke bufuna nokuthi ube nebudlelwane naNkulunkulu, khona utawuyekela kuba yihontshi, khona imali itekukutsanza, khona imali itoba yimpendulo yako konke, because na ungenamali wena awunatimpendulo kuyavakala. Noma ngabe kuthiwa umbane ucoshiwe esikoleni awunatimpendulo because awunamali. Kubuhlungu-ke kuba kungabi nemali. Ngiyo lento lengathi nje ihleti la enhlitiyweni yami kakhulu ngathi ngaphe ukukhuluma ngayo ukuthi uyathi abantu asebayisukumele le ndaba yobuphuya. Buphuya bubi, buphuya budlisana emanyala, buphuya bendlisana into letimbi. Kunalabaningi labagcwele emgwacweni bagijima ngcono kumakhata nyalo siyaqhuqa, kodwa bona bashwebheta ngetibunu nangetindindibala ebaleni just because balandzela imali kuyavakala. Imali ayifuni ilandzele kanjalo, ifuna ulandzele simakaze. Lithi livla kaNkulunkulu ufuna kuqala umbuso waNkulunkulu. Tonke-ke letinye tinto litase setiyalandzela setiyangetetelwa lati kwakho kuyavakala. So ngitowuletha nje lesiphakamiso sekuthi bantu asebabunqobe buphuya ngekuthi bafune uNkulunkulu, bafune umbuso waNkulunkulu kuyavakala. Ungagijima netinyanga, ugijime nababholofiti, ugijime nani, kodwa buphuya bese lobukhona. Ngishito ngathi lobunye buphuya lobunyenti buqhamuka ngebabholofiti netinyanga. Ngithi ngiyakuqhazela neke ukuthi ulibona ngani lisonto lisebenzisa ema-rituals ebumnyama. Because of time angifuni benze le video lena, ngidawubuya ngene lapho but bengisa-highlighter because ngifuna lokho ukuthi abantu ba-understande kakhulu ngalobuphuya. Emagama lendawugcina ngawo athi ubo wati ukuthi kuthakatha into lekhona, kuloya into lekhona. Ungeva abantu labakhohlisako bathi hey thina siyakholwa ayikho into yokuthakatha. Loyo muntu lokhuluma lamagama lawo ngumthakathi. LiBhayibheli ngekwalo lilivu laNkulunkulu belingeke liBhayibheli libhale ngebuthakathi, liqwayise ngebuthakathi, liphindze libeke nepenalty yebathakathi ukuthi kuthiwa yini kube bekude bathakathi. So ungamuva-ke umuntu akhuluma ethi hey vele nje kude buthakathi, kude buthakathi. Loyo muntu loyo shothi ungilomthakathi lokuthi athi kude bathakathi uyadisguise, wendela wento ngisemadlebe ulale ungamlali atokuloya kahle. Kuthakatha yinto lekhona futhi enkonzweni banyenti kakhulu bathakatha. Noma ufuza live laNkulunkulu kuthakatha kunyenti kakhulu naseBhayibhelini. Imithi ngemithi bathakathi banyenti kakhulu. Lotakuyenga nje hey thina siyakholwa awusathaka. Listen to me very carefully. Live laNkulunkulu alisho ukuthi ngoba thina sesiyakholwa tingingathabi convert question. No, uNkulunkulu uthi sitawuhamba etiwemandi lamakhulu angasimukisi, singene emlilweni singashi. Batawusiloya kuphela nje ngeke siloye, akusho ukuthi ngeke basasiloya, batawuqhubeka bathakathi basiloye. Kuyavakala igama lenkosi malibonke. Wengathi uNkulunkulu angabusa lamavu lakhuluma ngomprofeti Wandile athi ngesikhathi ngisasho ngithi kumnanzi kuphila kuzowe. In Jesus name, amen.